Bravo, 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 mega sukses. Tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih dan anda sekarang telah masuk dalam video yang kedua. Kita akan bicarakan apa ini Bravo Biz Club. Bravo Biz Club, tuan-tuan dan puan, adalah kelab usahawan global. Dan dari kelab ini, tuan-tuan dan puan, kita belajar macam mana menjadi seorang entrepreneur yang anda boleh buat secara online dan anda boleh jadi offline. Yang menariknya, tuan-tuan dan puan, kalau anda yang tidak ada masa, yang tidak tahu present, anda cuma join Bravo, viralkan kita punya video-video dalam program Closing Tanpa Jumpa. Kita akan ada 5 perkara yang kami tawarkan. Pertama, kita tawarkan Global Business Opportunity. Maksudnya program e-platform di mana anda boleh berniaga 24 jam sehari. Kedua, kita menawarkan produk yang super yang boleh berbicara. Dan Bravo ada produk yang super dan dominator. Dan yang ketiga, kita punya plan memang dahsyat. Sudah melahirkan 9 jutawan. Bakal melahirkan 30 jutawan lagi, tuan-tuan. Dan yang menarik, tuan-tuan puan, kita ada akademi yang nak dapat training secara online, offline. Kita ada, tuan-tuan puan. Ini adalah perkara yang keempat yang kami tawarkan. Dan yang kelima, kita punya program adalah program yang memberi anda reward point. Bukan sahaja duit. Anda boleh beri harta, anda boleh ada kereta, anda boleh beli rumah dengan reward point yang kami bagi anda secara percuma. Wow. Kalau anda rasa ini menarik, tolong reply 3 untuk kami hantarkan video yang ketiga.